الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. musidɓe julɓe haray min salminiri on salminago islam ɗum ko assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. kono yewtude on ɗo haray ko alhaji ceerno amadou sow haray ɗen jokki yewtugol fiitugale islam ɗen jowi hiɗen ka kaset hum jeegaɓum haray hiɗen yewtude fi horugol lewru suumaye en yewtino e kaset hum joɓum kum fi piiji ɗi tawata nyalaɗe ɗe tawata no haɗa horugol ha harmina e woɓɓe goo kadi tawata hino haɗa horugol wano suddiɓe ɓen si tawi hiɓe wondi e ƴiiƴam fiilordu ma hiɓe wondi e ƴiiƴam ɓesugo haray islam no haɗi ɓe horugol fewndo on sa'i ɗon. en jangino hadis mo nulaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki on alaysat idha hadat lam tusalli wa lam tasum fadhalika min nuqsani diniha rawahu al-imam al-bukhari. nulaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maakino wonde si tawi suddiɗo on mo wondi e fiilordu haray o juulata o horata ɓe maaki ko ɗum woni uytagol diina makko ko ɓe faandino debbo on haray no jeya e piiji ɗi tawata diina maɓɓe kan sa'iji goo haray hino uyti. si iwi ɗon haray hino haɗa horugol neɗɗo nawnuɗo kadi tawata himo nawni ha himo hulani hoore makko si tawi o hoori yeebagol wonki makko kin haray dagota ko horugol fewndo on sa'i ɗon wiigol no hula Allah horugol ngol haray wona ɗum ɗon woni hulugol Allah haray ko yeddugol mo fewndo on sa'i ɗon sabu si o hoori fewndo on sa'i ɗon hino wawi wonde sabu faatagol wonki makko kin. Allah subhanahu wa ta'ala o daali a'udhu billahi minash shaitanir rajim wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. Allah daali wata on waru dey wonkiji mon ɗin wata on wonu sabu wargol wonkiji mon ɗin ande Allahu on ko o yurmeteɗo on yurmande tiiɗunde. ɓe wi ɗon en aray e nyalaɗe hooreteɗe hara ko horugol sunna ma ko wiyete horugol gatte kon. horugol gatte on kadi ko noneji buy no jeeya e ɗin noneji horugol balɗe jeego juldandu hara ko jokkodirɗe ma hara ko sendondirɗe ko tawi ko jokkodirɗe ɓuri moƴƴude si tawi noon kadi oti wawi horugol balɗe jeego on e nder lewru juldandu ndun haray on say hino dagi haray nulaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki man sama ramadana wa atba'ahu sittan min shawwala kana ka siyami dahar rawahu al-imam muslim. ɓe maaki kala on horuɗo lewru suumaye o watti ɗon horugol balɗe jeego e nder lewru juldandu haray ɗum wa'ay wasi tawi o tigi hoori hitande nden fuu. imam muslim filli hadis on. karamokoɓe ɓen haray hino firi fii maako nulaaɗo on haray wa'i wasi o tigi hoori hitande nden fuu. ɓe wi'i wonde ɓayno anda Allahu daali ka Qur'an wonde a'udhu billahi minash shaitanir rajim man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha wonde kala on heɓuɗo moƴƴere o waawi nde hiwde o mara nde haa o ardi e mayre ka amen ɗo haray himo mari cowalle iyu 10 haa yeeso. joni si goɗɗo golli moƴƴere haray o sowante nden moƴƴere ɗon iw laabi 10 heɓi yeeso. ɓe wi joni noon si goɗɗo hoori lewru suumaye on e nder balɗe 30 ɗon ɓen ɗon sowama laabi 10 yahay balɗe 300. si watti ɗon jeego juldandu ɗum ɗon kadi sowama laabi jeego wonay balɗe 60. joni noon haray no anda hitande nden ko yeru embere balɗe 360. si ɓeydike ɗon joyi ma si uytike ɗon haray ko ɗum waɗi si ɓe maagi haray a wi'ayma o tigi ko horuɗo hitande nden fuu. karamokoɓe goo no firiri noon haray noon wallahu a'lam. si iwi ɗon haray ko horugol nyande arafa wonande on mo yahaali hajju horugol nyande yahuɓe hajju ɓen daroyi arafa ɗum ko nyande 9 donkin. haray noon julɓe ɓen ko yamira koyo horu nyande ɓe andi yahuɓe hajju ɓen daroyke arafa wona yo ɓe limu haa ɓe wi'a kamɓe ɓe hoori wo nyande 9.
sabu no waawi luutondirde saa'iji go'o haray nyande ɓe daroyi arafa ɗum no waawi hawrude nyande 7 meɗen enen ga no waawi hawrude nyande 10 wonɓe yeeso ton tonin ton woɗɗitorɓe telen sengo funnaange wano enen woɗɗitorɗen non telen sengo hirnaange ko ɗum waɗi nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki hadis ɓe maaki sawmu yawmi arafa yukaffiru dhunuba sanatayni madiyatan wa mustaqbila wa sawmu yawmu ashura yukaffiru sanatan madiya rawahu l'imam muslim ɓe maaki sallallahu alayhi wa sallam horugol nyande arafa ɓe maaki nyande arafa ɓe limaali ɓe maakali 9 ma 10 nyande arafa ɗum hina wona sabu horuɗon yaafe junubi to sooki yeru embere duuɓi 2 hitaande feƴƴunde nden e hitaande aroore nden horugol nyande 10 jombente kadi ɗum kadi no wona sabu horuɗon yaafe hitaande junubaji makko to sooki ɗin haray hadis on no selli ko imam muslim fillimo si wiɗon haray horugol nyande 10 jombente on kadi wano ɓe maakiri ɗo ni o hadis ɗo horugol nyande 10 jombente on kañum kadi haray ko sunna yamiraaɗo nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam fewndo ɓe feri ɓe iwi makka ɓe seeni madina ɓe tawno alyahudiyankoɓe wonnooɓe madina ɓen hino horude nyalaande 10 jombente on ɓe landiɓe ko fii hon ɗum waɗi si ɗon horude nde nyalaande ɗo alyahudiyankoɓe wiiɓe wonde menen ko nyalaande teddunde ka amen ɗo o fii hon ɗum fii ko e nde nyalaande ɗo allahu on halkuno fir'auna e konu muɗum dandi annabi Musa e bani Israilankoɓe ɓe wi'i ka yettugol Allah teddina nde nyalaande ɗo men hoorayde saynulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki ko menen ɓuri jojjidude e annabi Musa e di onon ɓay annabi Musa ko annabaajo menen kadi ko men annabaaɓe joni ko diina woota men ardi mum onon leon sansi piiji buy e ko annabi Musa adduno kon nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam hoori nyalaande nden ɓe yamiri julɓe ɓen yo ɓe hooru nyande 10 jombente haray ko ɗo dalil hoorugol nyande 10 jombente on fuɗɗori amma non wi'ugol nyande 10 jombente on ko iidi ko juldeere ɗum haray ko mbowdiji yimɓe ɓen wi'i ɗum ɗon wona diina kam wona sariya islam wi'i wonde 10 donkin 10 jombente ko nyalaande iidi ɗum wona iidi ka diina few haray non ko mbowdiji ɗin waɗata wuri woɓɓe feƴƴintinayi ɗin mbowdiji sabu a nanay woɓɓe goo no wi'a wonde hino dagi nden nyande hay si tawi o tigi wujjoyi yo wujju ara defa nyaama si tawi ko yo nyaamu haa o haara haray ɗum no dagi haray ɗum ɗon tagaaki few ko dagingol ko Allah on harmini haray ɗum no hulɓini haray ɗum ɗon ko woɗɗitagol e sifa ɗin piiji e wowlugol sifa ɗin piiji tentini wonande mo ko baaɓe marɓe haqqille ɓen ko wano noon wano mbowdiji woɓɓe goo kadi wano shi'aaɓe ɓen ko nanditata e maɓɓe e jokkuɓe laawi maɓɓe ɗin kamɓe kadi haray ay ɓe heynoto iw nyande goo jombente haa ka 10 kamɓe naawigol ko juldeere kamɓe ko heynagol sabu wullugol ko alhuseyni taaniraawo nulaaɗo makko nden taƴa kamɓe ko ɓe heyno ɓe wulla ɓe ɓorno ɓaleeji haray ɗum ko aadaaji wona diina kan yamiri haray nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kañum ko yamiri julɓe ɓen ko ɓe hooru ɓe hoorida 9 on e 10 on ma 10 on e 11 on si iwi ɗon haray hoorugol 15 sabbordu suumaye kadi ko sunna hino moƴƴi nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko heewi kon ɓe hoorayno 15 arano on ka sabbordu suumaye nene aishata radiyallahu ta'ala anha o fillike o maaki ma ra'aytu rasula sallallahu alayhi wa sallama istakmala siyama shahrin qat illa ramadana wa ma ra'aytuhu fi shahrin akthara minhu siyaman fi shahri sha'bana muttafaqun alayh ɓe maaki nene aishata maaki wonde mi aalinulaaɗo sallallahu alayhi wa sallama no timmini hoorugol lewru abadan siwona hoorugol lewru suumaye mi aali noon hiɓe ɓurayno ɗuɗɗinde hoorugol e lebbi ɗin fof kadi siwona sabbordu suumaye ɗum fillaama e hadiseji goo kadi wonde ɓe hoorayno 15 arano on fuu e lewru sabbordu suumaye on
haray ɗum ɗon kadi ko sunna mo waawi wadde ko sunna o heɓa baraji buy inchallah. si iwi ɗon kadi ko horugol balɗe tati e nder lewru be ɗi wi'e woɓɓe wi'aɗi ayyamul bid nyalɗi daneji ɗin. haray noon ko faandaɗo e nyalɗi daneji ɗin wona wonde ɗin nyalaɗe ɗon no rawni ɓuri nyalaɗe luttuɗe ɗen ma hara ɗen nyalaɗe ɗon kañum no rawni luttuɗe ɗen no ɓawli. haray ko faanda e rawnugol ngol ɗo ko nyalanɗe ɗe tawata lewru ndu yaltay ndu fuu ndu huuɓita yaltugol ngol hara hindu jalbi e nder ɗen balɗe tati ɗon ɓuri balɗe luttuɗe ɗen e nder lewru ndun. haray ɗen nyalaɗe ɗon ko nyande 13 e nyande 14 e nyande 15. haray ɗo horugol ɗe nyalaɗe ɗo e lewru kala kadi no moƴƴi sabu sayyidina Abu Zar sahabajo wiyeteɗo Abu Zarri on radiyallahu anhu o maaki amarana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an nasuma min ash-shahri 3 ayyamil bid 13 wa 14 wa 15 wa qala hiya ka sawmi ad-dahr. Abu Dharr radiyallahu anhu o maaki wonde nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam yamiri men yo men hooru e nder lewru ndum balɗe tati nyalaaɗi daneeji ɗi. ɗum ko nyande 13 nyande 14 e nyande 15. o maaki wonde hoorugol ɗum ɗo haray hino wa'i wa hoorugol hitaande nden fuu. ɗum kadi ko tindini ko wonde si tawi a hoori ɗe balɗe ɗo tati lewru be lewru nyallal be no mari sowarle embere balɗe 10 andi haray ɗen balɗe ɗon tati wa'anima wasi tawi a hoori a heɓi baraji yeru balɗe 30. sa jokkiri noon lewru wo lewru haray no waywa si tawi ko hitanden fuu kadi haray no waywa firugol hadis ka horugol balɗe 6 juldandu ko yewtuɗen ɗon kon joni. siwi ɗon kadi haray horugol tenen e alkamisa e kala yontere. fillama wonde nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe ɗuɗɗinayno horugol tenen e alkamisa ɓe landano ko fii hon ɗum ɓe maaki innal a'mala tu'radu kulla ithnaini wa khamis fayaghfiru llahu likulli muslimin aw likulli mu'minin illa almutahajirain fayaqul akhirhuma. sahih. ɓe maaki ɓay ɓe landama fii mum ɓe maaki andeno golleji jiyaaɓe ɓen ɗi weeɓitante allahu on kala nyalande tenen e alkamisa. allahu on yaafo kala julɗo ma kala gomɗinɗo si wona taƴodirɓe ɓen ɗiɗo allah wi'a nennitane ɓen ɗon no gasa hara ko haa ɓe moƴƴintina. si wi ɗon haray horugol nyallal nyaama nyallal wonande on waawɗo ɗum kadi haray ɗum kadi no moƴƴi ɗum kadi ko sifa non annabi Dawuda alayhi salam hoori rayno. nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maake hadis ahabbu siyami ila allahi siyamu Dawud wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman muttafaqun alayh. ɓe maaki ko ɓura yiɗeede e horugol ngol ko horugol annabi Dawuda ngol. annabi Dawuda o laatinoke o hoorayno nyallal o hunto nyallal haray mo waawi wadde ɗum kadi o jokkindira ɗum haray ko jeya ɗum e ko ɓura yiɗeede e golle e korka kon ka Allah subhanahu wa ta'ala. joli kadi non wonde fillama immorde nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam yamirgol horugol balɗe 10 arane ɗen e donkin masinaɗo wonande on mo yahaali hajju non kañumma e horugol lebbi Allah hormanteɗi ɗin kadi non ko ɗi 4 ko sabbordu donkin e jombente e rajibi ko ɗi ɗon lebbi Allah hormanteɗi ɗin ɗuɗɗingol gollugol dewe e nder ɗiɗo lebbi haray hino moƴƴi tentinin wano horugol haray non jolaali kadi bi ma'ana tabitali wonde nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe yamiri lewru woturu e nder ɗi lebbi hormanteɗi ɗo 4 ɓe yamiri e ko selli yondi hoore ko ɗum waɗi haray horugol rajibi on wi'a hitande be hoorandu fuu haray nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗaali ɗum ɓe yamirali ɗum kadi. haray en daroto ɗo fii ko yowiti e horugol ngol arten ka tugalal jowaɓal ngal non ko tugalal hajju on non en wi'i kanko kadi
ko o farilla tugalal jowaɓal ngal tawata islam hino mahi e muɗum. Hajju on hino farla allahu on no farli hajju on e dow kala julɗo gorko ma debbo waawɗo yahugol hajjoygol ngol marɗo taaga hajjoygol ngol farilla on non ko laawol e nder ngurdan ɗan mo ɓeyditi ɗon haray ko sunna ɓeyditugol sunna on non fannimi no mari feere kadi haray ko jeeya ɗum e hunde moƴƴere mawnde marnde baraji mawɗi. Allah subhanahu wa ta'ala wa dalika qur'ana makko a'udhu billahi minash shaitani rajim walillahi 'alan nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Nulaaɗo sallallahu alayhi wasallam kamɓe kadi ɓe maaki buniyal islamu ala 5 ɓe janti fi hajju on ɗon kadi. Allah on daali wonde o yamiri yimɓe ɓen hajjoygol ka suudu Allah hormantendu ɓe hajjira fi Allah wonande kala on taaganaaɗo hajjoygol ngol laawol ngol non haray ko laawol farilla on si oti waawi wattude ɗon sunnaaji ɗin no wirɗen non haray ko huunde moƴƴere. Haray no wirɗen non hajju on ko yimmagol ka muɗum yaha e fewndo hajju lewru hajju ndum yaha juuroyo suudu kaaba ndum makka yaha mina yaha muzdalifa yaha arafat golla golleji hajju ɗin haa gayna golla farillaaji ɗin golla sunnaaji ɗin haa gayna ko ɗum wiyete hajju on. Haray non o hajjoyowo gogo on taho islam on no yamiri mo yo o yoɓu nyamaale ko o nyawli kon fuu si o yaha hajju. Yo taw hara jawdi ndi o woni e hajjiroyde ndin ko jawdi dagiindi. Yo accam ɓe ngure makko nden kadi nafakka maɓɓe on ko ɓe nyamata kon ka ɓe hoɗata ɗon haa o arta. O wayno yimɓe ɓen kadi o toroɓe yo ɓe accam mo haqqe himo yahude hajju, o toroɓe kadi yo ɓe wallu mo toragol Allah yo Allah o newnan mo o huntoya o golloya golle hajju ɗen fuu o yaha e jam o arta e jam. Haray ɗum ɗo hino yiɗa hino yamira no jeya e neediji yawgol hajju on. Wi'aka non kadi ko bee o hirsa ma o defa o jama on o waɗa wano sifa woɓɓe ko ne wadde kon. Haray wi'aka ɗum kono non mono mari feere o waɗi kadi si tawi ko fi Allah on o waɗiri haray Allah ala e mum, amma si tawi o wi ko o waɗiri ko beesi waɗa haray ɗum ɗon islam fawamo ɗum wi'alimo beesi o waɗu. Islam on no rerɗini julɓe ɓen fuu marɓe feere ɓen yahugol hajju on. Islam on ɓangini nulaaɗo sallallahu alayhi wasallam ɓangini moƴƴere heewnde wonde e nder o hajju. Ɓe maaki sallallahu alayhi wasallam alhajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa aljanna muttafaqun alayh. Ɓe maaki hajju ɗiggaaɗo e mum on mo hajjoyɗo on ɗiggi e mu'um ɗiggugol e mum hara o golli ko o yamira kon fuu o acci ko o haɗa kon fuu ɓe maaki sifa ngun hajju ɗon mara njoddi si wona aljanna on. ɓe maaki kadi e hadis man hajjal bayta falam yarfuth walam yafsuq kharaja min dhunubihi ka yawmi waladathu ummu muttafaqun alayh. ɓe maaki mo hajjoyi kadi haray nder hajju makko ngun o yiidaali e suddiiɗo makko on e nder ɓornagol makko ihiramu on o waɗaali golle ɗe tawata islam no haɗi golle naafiqiyaagal yaltugol e ɗoftaare Allah. O yaltay o huwi ko yamira kon o acci ko haɗa kon o yaltay nder junubaaji makko to sooki ɗin wano nyande yumma makko jibinimo. E wi'ay to sooki ɗin toujours ɓay haray junubaaji njani ɗin no mari sarti yaltugol e muɗum. Sarti on ko tuubugol tuubu boye on non iɗon andi no mari sartiji ko ninsugol ko waɗayno e bone on kon fiɓa ka ɓernde mum fanni mi no wuuri wonde waɗitata sifa on bone ɗon toro Allahu on non yo Allah on yaafo ɗum. Si tawi non bone mo o tigi waɗi on ko hakke wonɗo hakkunde jiyaaɓe ɓen o gera haa o jonnita on haqqe ɗon haray ko ɗum ɗoni tuubugol ngol ka junubaaji njani. Ko wana noon islam on no hulɓini kala neɗɗo marɗo jawdi mari feere sartiji ɗin fof timmi o sali yahugol hajju haray islam no hulɓiniri on ɗon naatugol yiite hulɓiniinge kadi
nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadis man lam tahbishu hajatun zahiratun aw maradun habisun aw man'un min sultanin ja'irin wa lam yahujj falyamut in sha'a yahudiyan aw nasraniyan. E maaki kala on mo dumbaali ɗum haaju feeñuɗo haraw mo mari nganto ngo tawata islam no newnani mo ma mara ma nawnaare dumbaynde ma hara ko lanɗo bonɗo o sali yahugol hajju haray mo mari feere yahugol hajju on simo faalayo o mayi hara ko o keefeero ma sina ɗum o maaya hara ko alyahudiyankeejo ma annasarankeejo ɗum andi haray holli wonde o maayay ko wona julɗo Allah on lettoyaymo sabu ɗen golle ɗe o waɗi ɗon ko ɗum waɗi haray si neɗɗo no mari jawdi ndin himo mari nganto o wawata yaade kanko e piide misal hara islam no newnanimo yo o junnu jawdi ndin goɗɗo goo hajjanoyɗo hoore muɗum on ɗon yaha hajjanoyamo arta haray ɗum ɗon kadi hino dagi sabu ɗon andi nyande gonulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam hari ɓe seenaade hajju ɓay ɓe hewti ka anniyete hajjugol ɗon ɓe nani goɗɗo e sahabajo on no wi'a labbayka an shubruma ɗum tindini wonde min on ɗon wi'i kañum o faalama hajjanoygol wi'eteɗo shubruma on nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam landimo ko hombo woni shubruma o wi ko siɗɗo an nulaaɗo maaki a hajjanoyi hoore ma taho o maaki o e nulaaɗo maaki awa hajjan hoore ma taho non hajjana shubruma haray si tawi goɗɗo heɓi jawdi tawi jawdi ndin kanko himo mari nganto ngo islam haɗimo newnanimo kan o wawata yahugol sabu nawnaare tiiɗunde ma ko nanditata e mum ma nayewu tiiɗungu haray kanko himo wawi jonnude yoɓa goɗɗo go on hajjanoyamo haray hino dagi inchallah sayyidina ali ibn abi talib kanko kadi o maaki nyandego o maaki man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baytillahi alharami wa lam yahujj fala alayhi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. sayyidina ali o maaki wonde kala on heɓuɗo jawdi njooɓa e mbaɗɗateeri ko hewtinoytamo hajjoygol ka suudu allah hormantendu o sali hajjoygol haray on ɗon sino faalayo may ko alyahudiyankeejo ma ko annasarankeejo ɗum tindini wonde haray ko o maayi wo e muɗum allah on jaɓantamo haray ko kamba mawɗo yimɓe ɓen yo wattuyili tentinin marɓe feere yahugol hajju ɓen wata ɓe jooɗo ɓe wi'a min hewtaali taho kam yaha hajju haa mi janɗa seeɗa ma haa mi nawya seeɗa ma haa mi acca fijo wano woɓɓe wowlirta non haray o tigi mara garanti ka allah wonde allah on accaymo haa fewndo on saa'i ɗon sabu kanko tigi fewndo ka o woni wo haray o yi'i goreɓe makko no maayude o mara garanti kanko kadi o maayata ɗon haray ko foti si oti heɓi yo tottu farilla mo allah farli e dow makko on si wi ɗon yewtay fii faril no sartiji hajju ɗin ko hombo e hombo wi'ayo yaw hajju hajju on ko hombo e hombo waɗɗi gogo on yo taw hara hajjoyowo on ko julɗo si tawi kefeero yahi hajjugol hay so hajjirino julɓe ɓen hajjirta non haa o gayni jaɓatake ɓay ko kefeero yo taw kadi hara ko dimo si tawi ko jiyaɗo haray dagotako ka o yaha hajju on sina hara ko jommakko newnanimo sabu ko jommakko jeymo amma noon si jommakko newnanimo o yahi o golloyi golle hajju ɗen haa o gayni o arti haray hino dagi yo taw hara ko hellifaɗo suka tosoko mo hewtaali kelle fuye on ɗon kadi haray fawaka hajju kono noon si o hajji haray hino dagi iɗen andi nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam en feƴƴino hadis mo ɓe maaki wonde karambol windirgol ngol ɓantama e dow ɓe tato no e nder ɓen tato suka haa o hewta kelle fuye kono noon si o hajji haray hajju makko ngun jaɓete kono ngu yonaali noon hajju farilla on o heɓay noon baraji walluɗo mo haa o hajji on kadi wano waliyu makko on heɓay baraji sabu ko hajjinimo kon yande gonulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe fottino e setewol ɓe landi ko homɓe ni ɓe wi'i ko kaariɓe ɓe wi'i ɓe yaade hajju awa e nder ɗum suddiɗo goo hari no jogii suka on towni bo suka on onni ene oɗo kadi no waawi hajjude
nulaaɗo maaki na'am haray an kadi ɗa mari baraji sabu ko an woni walluɗo mo on haa o gayni hajjugol ngol. Sarti hajjugol jowaɓo on ko taaga on, mbawdi ndin, jawdi ndin, mbaɗɗateeri ndin njooɓa on. Hajju on waɗɗaaki miskiino waasuɗo mo mara huunde. Amma noon si goɗɗo goo yoɓaniimo yo o yahu hajju haray no dagi ka o hajjoya ella alaa e muɗum, kono noon haray kanko on waɗɗaaki pat sabu Allah subhanahu wa ta'ala kanko tigi ko daali ko man istata'a ilayhi sabila, on taaganaaɗo faade hajju ngun o yaha o hajjoya laawol. Sen yiwi ɗon en aray jantagol farillaaji hajjuɗin ma tugaale hajjuɗen. Farillaaji hajjuɗin ko ɗi nayi. Arano on ko anniyagol ɓorno ihraamu on e nokku wi'eteeɗo miiqaatu on. Ɗimmun ɗum ko wangagol suudu kaaba ndun. Tammun ɗum ko yahugol hakkunde safa e marwa. Nayaɓun ɗum ko daroyagol arafa. Ɗiɗo ko farillaaji hajjuɗin nayi. Si hajjoyɗo acci gootel e ɗiɗo haray hajju makko on boni o timmaali ka sariya. Amma farilla arano on ɗum ko farilla wi'eteeɗo ihraamu on, maasina ɗum ɓornagol coñci ihraamu ɗin. Si neɗɗo arii haa o hewtii e miiqaatu on, o anniyoɗon hajjoygol, o hajjiroya gootel e nooneeji hajjuɗin tati. Nooneeji hajjuɗin tati haray ko nooneeji andaaɗi. Noone arano on ko on wi'etee attamattu. Ko woni tamattu on ko adorgol umra on haa gayna. Si woti golli golle umra ɗen haa gayni, ɓorto coñci ihraamu ɗin, ɓorno coñci muɗum ɗin, o wona makka ɗon haa nyande 7, nyande golle hajjuɗen fuɗɗoto, o ɓorno coñci ihraamu makko ɗin, o yaha o waaloya Mina, o yaha Arafa, o arta Muzdalifa, o arta Mina, o golla golle makko hajjuɗen haa o gayna. Haray no fawi oɗo hirsugol dammol sabu ko hajjiri ni kon tamattu, so mara coggu dammol o hoora balɗe 3 ka hajju ton, so hewtiti ka makko hoora balɗe 7. Oɗo ko noone aran on. Noone ɗimmo on ko qiran wi'ete. Qiran on ko hawtitugol hakkunde hajju on e umra on, golla fuu anniyoda fuu golla golle goote ɗen. Soti ɓornike ihramu ɗon kadi o ari o wangike o yahi safa e marwa ɗon o ɓortata ko ihramu on, o wonda e muɗum haa nyande 7 donki nyande yahete Mina, o yaha Mina, o yaha Arafat, o arta Muzdalifa, o arta Mina, o golla golle hajju ɗen haa o gayna. Oɗo kadi no fawi mo hirsugol dammol, simo mari, si o mara o wata hirso dammol kol, on say o hoora balɗe 3 ton, si o hooti ka makko o hoora balɗe 7. Noone tammo on ko ifradu wi'ete. Ifradu on ko adorgol hajju on. O tigi si ɓornike ihram on ɗon o yahi Makka